Gimana Mbak perasaannya Mbak? Perasaannya gimana? Saya sangat very capek karena dengan hal itu Bagus sekali itu lagi nyuci sepatu yang bersih. si Ijah membantu seksi. Yang pembantu seksi katanya. Saya minggu lalu. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di air terjun Melati. Berapa? Hah? Kalau saya sudah berada Ya pemirsa, saatnya kita istirahat sebentar. setelah yang satu ini. Lautan tumbukan. Oh, orang gue. Orang apa? Kan ini langsung perih. Orang jemput suka. Oh, nyetan. Ah. Oh, saya gitu. Pakai tangan menit. Tak sama. Iklan sampo nih. Oh, iklan sampo. Sampo kan. Sampo kangen. Gue malu-malu. Orang apa di jalan? Aku tak tahu. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's worth the wait, even so far away. I'm making the night mine until the day I die. No lights to break when you're hanging by faith. You know what it feels like when you're dancing blind. Just the beat inside my soul. Take me home, where my dreams are made of gold. In the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Meet me under shining lights. I've been waiting right here all my life. Feelings you can't deny that you live in. Open up your eyes, and I just wanna sink into your crazy laughter.
Kau pakai kau. Oh lah, aku kan tadi juga. Itu dah. Ini dulu. Dia namanya. Bali.